Bible long ke than athe pitin ta ke chok jawe labang solam Jesus Christo bethang amasi hakhi ki pela me tum che than long tang lo athe ke Jesus ke kache jogalo bari ma phan ke chok pe me pusi hakhi pi labang solam me tum kedam tang ye than tang lo lasi pini bang ke bi bang hini bang che than do msang Kristo la pe asang ho tum kache jogalo bari ma phan ku pisi ma thalo labang solam me thanam sina Jesus Kristo lapen sangho tumke kachi jogalo barim ke arnam pen sike bang pusi alang tumke aporman pilo lapen denglo e tum chini non makai arnam alam kancha batum theology ke pori tum kethe kere tum ala kachi jogalo barim along ajaha lo phan ke alang le tum muni tum pamang hu pen silam than titi ake chok che pen pa phola de titi na pe kong bi Bible hotura tuma phan Bible ning dog de tuma phan Bible pen la karnam kalam wali ko pu ke ning je tuma phan la da chok che ko pu ka ning je tuma phan nang li ha tuma nang pu hut na li ka che thak lon thegi ma nang li ka che thak lon theg je phan nang li phan nang teng kheng lo Bible da ka chok che la so lo ke chok che pu lang ki pu hut na karna malam kali pu nang li phan aka abari malo ke arna malam kali pu nang li phan ke than on hut nang li ka che thak lon jia phan nang li ha bang so Bible along pak thokera tho kitab along ka che rai dun jia phan ka che jok alo bare ma phan ka che rai dun jia phan nang li ka chini ya ke nang lo sang ho tum chini lo la pen pini nang li la pen ni da chini nei ji na sila bang solam itum cari dam senam kupilam si chinang ponang le pipomo kecheng ke bar libi kalakha ke than la pak pho kitawa phanta ana malam kali busi muritum pupu lahe ke tumo chole ko pusi ki pupu tangte labang so kitok atum komat ke kitok bang komat lo late tum chinang hilang la pak pho kitab ke cheng ke bar libi kalakha ke than la pak pho kitab ke arnam kang vai ba abang Moses alang li tok lo alang li penjo si tok lo lata arnam selang le phan ke patok je pan hukum pi lo nale tum si ke cheng ke bar lam lang lote la ke Moses Israel tum arnam kawai tang tum phan ke japon lin lam si da tum thek long la si jisu ke lapen asang ho tum ke labang so alam he ke ahok pusi alang le tum ke deng pe melo labang so alam ke jisu ang hopen mata bar lasi Moses si ke tok pusi alang le ke pulo Moses pen ajok si arnam la lam pilo pusi pulo jonang ne pi phop ti kera trok ang so pi trok silong poli ten tum long po ke thana lo along hello bisi kateng kingdom Bible ho turutum arna lam gali ko lage a rone he chole la son se mure tungi pudam he ko lage sorong ke kalinderle kapeni kateng kingdom do la so lo phan ke thana lo phan muthi lada ke cheng ke bar libi ke kalakha ke than jetu pak pho ke chok kitab ke lage kali ko pusi pinang tum teng kingdom lasi Matthew sang ning pi pli ang ding so pli le ban thok sia long kaning je alam ke Jesu ke thanang ning pi thok ang ding so kret thok la pen ang ding pi kep ang ding so in koi along alam en pensi hi isar po phan peremila ke thana lo lo pen selang li endam ang ding pi thok kret thok ang ding so la pen ang ding pi kep ang ding so in koi along alam pensi alang endam si hi isar po phan asat kelang hut parem ilo in check ilo la ma chosang pi pli ane so pli le pen trok si along alam Jesu ki ning jeke alang le pi po si endam lo choi si ke endam lo ke thana lo long pen le choi ke endam lo pi pot ma ke thana lo ta karjong anok jirlo
Karjong anok jir lo, arna malam lo. Jong si, arna malam kalidet pulutang te, labang so lo he along pen. Yesus Kristo ke alam te ename de jia polo. Nasi Efesas lo ang nepi trok silong labang so la po karjong anok jir ke arna malam. Karjong anok jir ke arna malam. Nasi Yesus ke labang so di malong pen lam te enam lo. Labang so lo he ke arna malam lo. Arna malam binong lo. Nasi alang li ke labang so lo along pen lam te enam si soitan apan ing cek ilo la pen peremi lo. Isaiah lo along alam. Kacijok alo kimi along. Kacijok alo kimi along. Sangho tumulong Yesus Kristo kaninje along. Muti margulo along lapen hala akampen cengrok ha kapaklang ansitame batay ingkoy raisi an. Isaiah alo alam paklang pon. Ajak alam itum langam sinang pangbaram sinang. Na tumo Bible cing pura cilang ita. Matyosan ning pikre po ang deng so troksi pen sirkep. Lapen pangbar ramon Isaiah ang deng pi ingkora sirkep ang deng so kretong alam. Lapen Matyas ang deng pi ketom labang so alam ke Isaiah ang deng pi pikep ketom along alam pen si endam lo. Akam ang deng pi narkep ang deng so ingkora narkep pen thongkera ke thom labang so alam ke Isaiah alo along pen ang deng pi pokera ke thom ang deng so troksi narkep along alam pen si endam lo. La son thom alam Isaiah alo along pen si prekjam ang deng pen si lam the endam lo. Sangho tum te endam lo, Yesu te endam lo. Laben Isaiah alo ke montri inut akam lo. Inut a montri akam lo. Isaiah ke montri posi labangso inut a montri akam lo. Pusi kacejok alo kimi along ke pacetang lo. Petir lo. He is a prophet. Isaiah ke montri pusi pacetang lo. Priya bangke Daniel alo. Ba Daniel ke inut a montri lo la ke mo phi akaya phan ke than mekjia bang lo pusi arnam la engwai lo la pen arnam la son sipul mo phi ke plang nang jia pot an ka montria bang pusi la so ka me klem nang jia bang pusi la Daniel phan ke engwai lo Jisu hadak penta lam the endam lo. Machosan pi ko rapi krep ho along mark ni pi krep thom krep pi along na tum lang ate thelam po Daniel alo long pen alang ni lam the endam lo. Jisu ta lam the endam lo. Thro po abang ke Jonah alo along pen Jonah alam jir machosan pi kre ni pike rasi along si Jonah alo ke ahok pusi, plangwek pusi, labang so alam alang li endam lo, lapen alang li ningje lo, lapen alang li than lo. Jonah ke lang ok joy dud lo, alang li jotom ni thom, alang li ok polo do lo, monta jotom thom piang li pan korana ching ok. Lasong dak taksi puji Yesus Kristus pun, lasong dak taksi. Munit asopo ke Theriar lo jo thom do nangji la so phi thur thuji labang so lam selang le than la si ka ching hon karjo tum an na tum labang so lam ka chini je phan karjo tum an Kristo la pasang ho tum ta kachejo ga lo barim ke arnam pen si ke bang puke denga son tak thak nale tum jok satame ke cheng ke bar libi kalakha ke than abarim alo long an arnam alam pu ke deng je phan
Bible ko tur tu aphan, Bible ke than alam ke than tap tu aphan. Kache ton te pen, kache than tap tu aphan. Aning ke dog de alam ke than na tu aphan. Hal tu aphan akar julo akit thalong thek je aphan. Nang lita Jesu Kristo sang ho tu masong thak. Nang lila abari malo long pen. Lam the enra. Karjon objir enra. Laki arna malam lu. Karjon anogjir lo pura. Jesu Kristo le. Soita para pan para masong thak. Nang lita labang so nogjir entha. Nang lita soita na pan para thek je aphan. Si sik tha. Lapen chini tha. Je. Kache jok alo barim kay. Arnam pensikaman lapen arnam alam lo lapen karjon no jir lo episa sa long tok so si episa sang ding pin trop retok silong tok so karjon anok jir lagi arnam aher jume na tumulong pedon amen.